raširimo previše temu, pošto ćemo imati još priče oko toga. Kolega Aleksandar Žikić, naš dopisnik iz Čikaga, sretao se više puta sa gospodinom Markom Brnovićem, pa ovo prilika da uključimo i njega i da čujemo od njega nešto o kandidatu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Zorane, dobro večer iz Čikaga. Nema sumnje da je vest o tome da je Mark Brnović nominovan za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji glavna vest o srpskoj zajednici ovdje u Americi. Imao se priliku da intervjuiše Marka Brnovića lično. Bio je to događaj na kojem je čak 3 puta uzletao avion C-117, isti kao i oni koji su prevozili američke pilote nakon što su ih spasili Srbi tokom operacije Halyard. Evo razgovaramo sa Markom Brnovićem, Attorney General, znači državni tužilac Arizone, jedan od najviših srpskih političara u Americi, srpskog porekla sigurno, i ćerka Milena upravo su leteli na avionu. Gospodin Brnović, kako je bilo na avionu? Sve je bilo toliko dobro, toliko fino i ti znaš toliko puno naroda vam, oni su zaboravili sve što su bili u rat i kako kad rat je bila srpski narod, crnogorski su pomozili Ameriku toliko puno, znaš. Kako je bio danas ovaj avion iz Drugog svjetskog rata koji je prevozio američke pilote iz Srbije i danas ovdje u Arizoni? Kakav je to osjećaj? Ja ne znam što da kažem. Sve je bilo toliko dobro danas i kad ti misliš sve što je bilo, kad rat je bilo i sve kako naši narod su radili toliko puno za srpski i srpski su radili toliko puno za amerikanski i mi trebamo pamti to, because mi trebamo raditi zajedno. Narod trebaju znati što je bilo ne u Ameriku i Srbije, pa cijeli svijet. Ovo je svako treba pamti što je bilo, because ovo je pravo tačno toliko important, znaš. Ovo se nigde nije desilo da narod spasio 500 američkih pilota. Ja čekam za dan kad Hollywood pravi movie, znaš. Kako je srpska zajednica u Arizoni? Čujemo da je prilično velika. Da, mi idemo u srpsku crkvu, provodimo vreme tamo. Kad sam bila mlađa, igrala sam u folklornoj grupi i uvijek smo bili deo ovdašnje srpske zajednice. Jedan od vaših roditelja iz Crne Gore, a jedan iz Krajine. Da. Jeste imali priliku da posjetite, da idete u Evropu nekada, da posjetite tamo? Svako leto, znaš, idemo tamo. Brnović inače redovno ide u crkvu Sveti Sava u Phoenixu. U ime naše Srpske pravoslavne crkve Svetog Save i naše cele zajednice u Phoenixu želim da čestitam našem parohijaninu gospodinu Marku Brnoviću na nominaciji za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Zabeležili smo ekskluzivno i ovaj moment kad je Mark Brnović bio i u Vašingtonu na konferenciji o Kosovu i Metohiji koja se zvala Molitva za mir, stabilnost i pravdu, koju je organizovao tadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, a sadašnji ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. U svakom slučaju, vest o imenovanju Marka Brnovića za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji je izuzetna, jer po prvi put jedan član srpske zajednice, srpske dijaspore u Americi treba da postane američki ambasador u Beogradu. Toliko za sada odavde iz Čikaga. Idemo nazad u studio Takovske 10 u Beogradu. Zorane? Hvala Saša Žigić. Imam samo 2 kratka još pitanja vezano, u stvari jedno pitanje vezano za gospodina Brnovića. Ne samo što je prvi, ajde da kažemo, srpskog porekla i pravoslavac, ali on je posle dugo vremena, ako uopšte i bilo, neko ko suštinski nije diplomata.